Ciĩragwo cia mũici nĩ 40 na ya 40 ya ekuĩrwo atatũ irakinyĩire itũũra-inĩ rĩa Kĩandai kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kũrĩa gĩkundi kĩa andũ 5 kirarokete gĩtuĩte aruti wĩra a kambuni ya Kenya Power. Kuna wanaume 5 wamekuja, tumewashika wakiwa wezi, wanajifanya wao watu wametumwa na Kenya Power. Hakuna Kenya Power kama hiyo, macho wa mama wanajifanya. Ekuĩrwo acio maranjirie na gũkũra ikĩngĩ cia thitima, kurutania waya na gũtiga ikaria mwenduma-inĩ. Tumeshika wezi wanaimba hii vikingi ya stima. Sasa hii walikuwa wameimba zaidi ya vikingi 5 na wametoa waya, wengine wameficha. Tumewashika wakiwa 5 lakini 2 wameweza kupotea. Na kuona uyu ni mutugore yumba kaunti-inĩ ya Kirinyaga, aikari marekirira nganja na mamori ibandĩ cia wĩra marambĩrĩria kũmahe itũmi ngũrani na hau maranyitwo kumbacu. Kimuuliza iko wapi ID ya kazi? Sina, sijui yangu nilifua, sijui yangu nilifanya. Mwingine anasema nimepewa kibarua nitafute. Na watu wametuharibu, sio leo. Wamefanya kazi pande ya juu, wametoa mawaya. Eri ao marahota gwithara no watatu maraikio ngono na mbere ya maneanĩtwo moko-inĩ ma borithi a ceceni ya Farisho marambire kũrũgamĩrĩrwo macoke ikĩngĩ na waya iria marakũranĩtie. Watajua leo tunataka wapanda vikingi alafu tuwafuatishe mbele na gari sawa sitatoka pale kama hawajamaliza kazi na stima si wake. Warudishe hiyo stima mpaka iwake alafu tuwafuate na wapeleke polisi. Aikari ni matarĩirie hathara iria makoretwo magĩtũngio kuona tũrĩa nĩme tũkoretwo tũkĩmetia mbeca cia kũmacokeria ikĩngĩ iria twakũra. Tuangaisha sana, hata siku nyingine wameniibia kikingi yangu. Mimi nimeenda kununua kikingi, nikatafuta contractor akanirudishia stima. Walitundanganya, wanakuja wanajifanya Kenya Power amewatuma. Wanaimba vikingi wanaenda na tumekasirika watu wa Karati juu ya ile matendo tumefanyiwa na watu wakijifanya ni wa stima. Wametoa token, watu wengine wanakaa bila sitima na waliwekewa. Komanda wa borithi wa Ndia Moses Koskei niekirite ũhoro ũcio mũkonde akiuga ngari iria marahũthagĩra nĩ kururĩtio o nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Farisho kũrĩa ekuĩrwo acio mahingĩrĩtwo na arĩa maretharire nĩ megwethanwo nao. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũngai.